मैं बुक्रमजरे दोने बिरबस इम्पैक्ट न्यूज़ ने राजरंगथंगबम मनुगुना हरिबा 360 degree analysis of news and events ता मयाम बुताम ओक्चरी हौखिबा मेगे तारीख 19 दगी मणिपुर यूनिवर्सिटी दा तोंगान चार्ज तरा मंगा लोरना मणिपुर यूनिवर्सिटी की वीसी की मथकता वीसी सी फम थादो कदमने अमदी इंक्वायरी हंदोगा हाबदि अगस्त की तारीख 13 यानबा अम पुरखिबदगी मसी हंदोखरब मतुंगदा मणिपुर यूनिवर्सिटी सी हानगुमना फंक्शन तोरगा नॉर्मल से दा हलगलगा कोई पैका हाइदोक्तन लेबा मरुना 6 सेमेस्टर की मास्टर लोरगा हाइदि ग्रेजुएशन लोरगा मास्टर तंगदो महरु मयाम की पेंडिंग रिजल्ट मयाम से मतंग मतंग हाइदोखरे अदुगा अतोपा सेमेस्टर सिंग रिजल्ट हाइदो अदुगा सेमेस्टर सिंग की एग्जाम अमान खरा तोरगा पल्लगा लेबा तौदन लेबा मयाम सिंग सु तौबगी रीशेड्यूल होरबादगी तौबा होबसु मयाम यावनरे नॉर्मल से दा हले हाबने अदुबा नॉर्मल से दा हलकपसी मपुंग इफा फादंग नुमि निपानी की मतुंग दा हाइबा तार सेप्टेम्बर की तारीख अमदा हानि वीसी हाइबा तार वीसी एपी पांदेना मागासी मागी सुती थाम चलुबदो अगस्त की तारीख 19 लोरे हेदना सेप्टेम्बर की तारीख अमदा चे थोलकपदगी हुजिक मणिपुर यूनिवर्सिटी हानगुम अमुक नहुनौना मसी नॉर्मल सीसी अमुक मांगी गदरब्रा हाइबगी 85 डेज की मतुंगदा नुमित तरे निपानी तरा मुक से फजन चथरो मतुंगदा मसी अमुक हंदोखी गदरब्रा हाइबगी मियाम दमी पाइनबल लेबा सिगी मतंगदा तोंगान बा सीएसओ सिंग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सिंग अमदी मणिपुर मियाम अरुगा पॉलिटिकल पार्टी सिंग दगी स्ट्रांग रिएक्शन सिंग लांगरी बीसी पांडे की थोदोक मागी थवोंग डिक्टेटरशिप थवोंगनी मान हेक लापगा रिज्यूम तौरे है फोंदोप मुसा मुतान चिंब ऑर्गेनाइजेशन बैन तौरे है वफम फोंदोप डीजीपी चेदुना आउटपीसिंग एमयू कैंपस में थोनिंग थोड़प याद नेसेसरी एक्शन चिंब लौटपी है तोान तोान वर्चुअल ऑर्डर चिंब थोड़ी रिएक्शन मैम पॉलिटिकल रिएक्शन सिंह लांगनरी अदुगा पब्लिक रिएक्शन सिंह लांगनरी हरिबा रिएक्शन सिंह सिगी मतंगदा लोइनना हौजिक लेरिबा एमयू की सिचुएशन सिगी मतंगदा डिस्कशन तौनगु दंगना सी इंपैक्ट न्यूज़ की स्टूडियो लेक्शन लेबिरबा सी joining us tonight on Manuhuna बीजेपी मणिपुर प्रदेश की चीफ स्पोक्सपर्सन ओबिरिबा प्रोफेसर एस टी केनिया हम तो जा टिकन बतरा मोक्चरी वेलकम टू द शो अप्रिशिएट योर जॉइनिंग also joining us CPIM के सेक्रेटरी ओबिरिबा ओजा KSH शांतनी ओजा शांतबसु तरा मोक्चरी वेलकम टू द शो अप्रिशिएट योर जॉइनिंग टू and also joining us मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी MPCC की जनरल सेक्रेटरी ओबिरिबी मैडम एल तिलोतमानी मैडम तिलोतमासबुसु तरा मोक्चरी वेलकम टू द शो अप्रिशिएट योर जॉइनिंग टू अहान क्वेश्चन सी ओजा शांत लाचरगे ओजा ngarang ओजा शांत की माइकेदगी है बतारे CPIM मणिपुर की माइकेदगी यूनिट की माइकेदगी मसी चे थादोखिब लेरे मसी डिक्टेटरशिप अमगी मोंगने मसी याबंग अमलोय मसी हाइबगी वाफम चिंब लाई अदुबो नुमित ऑलमोस्ट ngasi bok था तारगदी 10 days hen बसी MU दा नॉर्मल से हलाबनी अदुबो नॉर्मल से हलाम तो एग्जाम रिजल्ट लोय हाइदोक्तन यामना नुंगाइब फिल्म द लाकबा हरकांदा इंक्वायरी चथा हरकने हाइबगी थाजनब लाबा टाइमिंग से दा मुक सेप्टेम्बर अमदा अनौबा डेवलपमेंट अमा लाकपा वीसी पांडे माइकेदे लाकपसिनदी नुमित तरानी आफ्टर 85 डेज मतुंग नुमित तरानी मुक नॉर्मल से लेरमसिगी नॉर्मल सी असिदा कोगी बोटल नेक ओइगदुरबा नॉर्मल सी असिदा इंटरफेरेंस ओइरबसी वीसी पांडे ओइबगी मामी मुक चावनो तारी करी हैविंग 85 डेज की नॉर्मल सी लेक्तब सु वीसी पांडे नि हौजिक अमु नॉर्मल सी मांगे तोबसी सु वीसी पांडे ओइबगी मामी तागे तौरी करी वाफम थमिने यामना नुवाइतब थोदोंनी हनकी सेप्टेम्बर तांग अमदा थोखिबा मथंग मथंग अदगी अगस्त की तांग कुंथादा हौजिक ले बीसी इंचार्ज न थोइबा अदुगी मतुंगदा मु पांडे न मु थोलेबसी मसी आइसुम खनबदा पांडे की यामना चाव मराल नते मसी सोइरिसी अखोगी HRD मिनिस्ट्री से सीनेबा मरमदी पांडे न मागी थागलेबा मंगोंदा ngsaigi अखोगी MOA साइन तौनी खिबदा तारजोक्ता मंगोंदा खंगनदेना ओके मसीदी ख्वाइदि सोइरिदी ngasi BJP na sasan tawribane bharat se NDA na sasan tawribane madugi akhoi HRD ministry se manipur da yam toy lamba akhoi gi yamna thabak phaba haidare ado ma ki ministry sina ma ki makha da leba central university manipur university BCC gi mai kai ro mayam se nangi si tawri haibagi MOA gi kaino si PDF maramdi 16 august da yanaki baji akhoi gi HRD ministry mi yauri aba aduna masida tawri पादी न चार्ज तौरी मंगुन खंगनदेना अदुना मान हाइसी अखोगी एजिटेटर म्यामदा साउरी अदगी मणिपुर सरकार दजु खरा कनो तौरी अदुना मांगना साउरी बजे असेंबदी बीजेपी न लेट तौबा एनडीए गवर्नमेंट की HRD मिनिस्ट्री साउगदबनेबा अदुना मारान से सुंगमदा सिनी हौजिक भारत बीजेपी न पालकपदगी यूनिवर्सिटी यामबा से JNU दा हाइरो मुंबई यूनिवर्सिटी हाइरो हैदराबाद यूनिवर्सिटी हाइरो अते हाइरो तौरी म्याम से अमगमगा पाउ फाउना हंदबा अदुना ख्वाइदगी चाउरी मरानदी
पांडे की मथक्ता अखोई यूनियन एचआरडी मिनिस्ट्री सिनी मपुमदा अदुगा मधु अखोई शासन तौरिबा अखोई बीजेपी सिनी एनडीए सिने मसी गवर्नमेंट से अदुना मसीदी अचौबा गेम प्लान अम लैरब्रा हाइदी पाउज अमदा पिनदबा अदुगा मयाम से खटनानबा अदुगा मखोइना अखोई कियाउज अमा थोनबा यूनिवर्सिटी अदुना यूनिवर्सिटी कियाउ सोकपा जे अखोई जेनरेशन कया अमा अखोई छात्र कया से आई जानु पिमक तमी यूनिवर्सिटी अंदर नुमिन खरनी नॉर्मल से लापसी याम हरावेबा मा परीक्षा है खोले पास तौरे मा yang wangi ama tौरे ना अदुगा मधुगी नुआइबा अदो खुदक्ता मांगलेबा सेप्टेम्बर अमगी केनो सिंगसिना अदो मसीगी दायित्वदी अखोगी बीजेपी न शासन तौरिबा अखोगी भारत सरकार अदुगा यूनियन आईएसआरडी मिनिस्ट्री सिने खले अदो बजान होजिक ताफी खिबदा वीसी प्रोफेसर पांडे की थोदोप मरा लेतो माले हाबी नते मरालदी लई तौबदु याम चाउरिदी मंगोंद पाउ पीद्रिबा पीदे हाइसे पाउ पीबगी ममिता दुनी मणिपुर यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार इंचार्ज एस प्रोफेसर एस दोरेंद्रजीत थादोरपा होजिंग हाकी ममांग थादोरपा कोई ऑफिस ऑर्डर मगी मतुंग इनदी मसी हौखिबा अगस्त की तारीख अनी अगस्त की तारीख कुनमाथोय अमदी अगस्त की तारीख कुंथ्रा मागी सुटी लोगदब नोंग वालिंगाई फावबसेदा अहुम लक्से तोंगान तोंगान बा ऑर्डर सिंगी कॉपी से अद्य प्रसाद मसा मगदा थादोखिबा लेरे हाबगी वाफम लेरी अदुगा कॉपी अनी मदी तारीख हानगी रजिस्टर इंचार्ज ओरंबा प्रोफेसर एम श्याम केशो तारे महांगना थारंबगी कॉपी तारीख माथोगी अदुगा तारीख कुंथ्रादा होजिक होजिक रजिस्टर इंचार्ज ओइबना थारंबगी कॉपी अनिमक कोइदुसु लेजरे ngasi थाबसु लोरे लोरना but all are denied by Mr. Pandey मान डिनाई तोक मनम हाइजके ngara नॉर्थ ईस्ट लाइव की इंटरव्यू अमदा माना टेलीफोनिक कन्वर्सेशन तोबु मतमदा फैक्ट फाइंडिंग कमिटी सिगी मथौ तौदबना मरम ओइदुना इट इज irrelevant not to join I join to the bagi maram si irrelevant oy maram I join to rokna habi wafum phung it means adusu pali adu mar amsu haide ko independent kai nati na okay independent oy the budi tuan bo aram ya atum tuan be depend oy rani adu so matang da man information leite habadi yaroi mahak na phongdo khibule re fe finance committee gi mathau taw da bana maram oiduna I join to rokpani habi wafum se phongdoi okay I congress ong lakchang ge adu ge bjp da ong lakchage khoi madam tel to mata kari habi ngasi mak hanagi chief minister so birama congress ki लुचंगबा कोई ओक्रम इबो बिनसु फोंदोखरे वीसी पांडगी थोंग असि डिक्टेटर अमगे थोंगनी अदुगा स्टेट बीजेपी लुचंगबा स्टेट गवर्नमेंट अमदी सेंटर की बीजेपी लुचंगबा गवर्नमेंट अनि सिना मणिपुर की मियामबु मसी मोकरी तौरे हाबि मसी करेम नबगी मोम तौरे हाबि वाफम चिंगबा याम चांग स्लैम तौरे करी हाबिनी अचुंबनी खोगी academic oigadauba atmosphere purakadauba adagi social lakadauba future mayam da symbol oigadauba university haina bidyagi mandir oiriba bafam se mayam pudamaki foundation tawam si da achauba drama ama sanare yamna in a very ironical manner power gi marum da lummaga si khatang phajade ado hujiki khoigi panelist ta takpiba kaino mazi innocent oi habase I totally disagree maram di kai gino hairaga ma hojik so haire ko letter no proof tawre like letter has been served to him number 1 adagi secondly aina sum mayam na social media da thagalakpada kedo boda thekna jaki base magi leaf letter se kaino na joint secretary of some sections like central government ki mokoi na pira irakhi ko adu aina tawraga tawbasi maji yamna innocent oiba midi natre aduna ngasi mana magi kaino tawraga fact finding se janghalaktabana maram oidana ma office resume tawbani ga haibase kan mana shigi manipur da leiribe atmosphere se mana totally dishonor tawbani haina I hainingi aduga hojik leiribasi fact finding sidi agreement amada yanagre nahan chief minister yauba point amada kanoni like September gi 8 gi investigating team na investigate hogani that also for a duration of 1 month and after that 15 days mohoida adugi study tawna ba pigani then whatever is the result he will be served like kari the what result lege have do finding the chume well and good lale well and good adugi result to 1 month and 15 days ki manu da totally mage ke no chulu gedabne ba in that duration he was to be known as given a force lift ne ba adai da mana yamna khangdabagi type ta ashumaina changchalak sidi like he is totally making a mockery of the academic atmosphere okay totally making mockery of the academic atmosphere of Manipur University have you often thambirisi adu baswai sida tarik amada halakpa aduga mangonda sumgi not had information amata leite habasi tasingna innocent when lobi bra uza jati gendra chage handagi mong si adubu innocent oi hai taragadi karigumba agitation si tarik
कुलुम दोइद लोसनदना हाउजिक फाउबे एजुकेशन से तरम तारगदी मा के सुती तारीख कुंठा माथोइद लोरे हाइदना मा सेप्टेम्बर की तारीख अमदा जॉइन तरंगदरा और माना तारीख अनिदा सुती लौखिबा मतम अदुसु मे के तारीख कुंठा दगी एजुकेशन से हाउग्रमने ऑलमोस्ट आफ्टर अखोय जून हाइदे था अमा हेदो मतुंग द सुती लौबनी मनमदना हुजिक सुती लोरगसु मा लांबगी सिचुएशन दो लेरम दो मानब्रा करिगोंबा एजुकेशन से कंटिन्यू तम तारग क्वेश्चन दो के डायरेक्ट आंसर द लाग द्रिंग दा इकन त थम सके कोई की स्टूडियो दा से कोई की कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन होइना ले बेरी बा लिंग बेरी बा कोई की एपीसीसी के जनरल सेक्रेटरी ओ बेरी बे कोई ईशन पी अदुगा अगे नाउ सांता सीपीएम की स्टेट सेक्रेटरी आईसी मसी वासी ngang ladana ngarang su sai tangangi ISTB to su ngangi public platform to su ngangi mayam discussion ngang ladana ai masi wasi ngang roi khalam ro ngasi lai si choba masi adum la roi na khalam badagi somda kanna hai badagi tawbani adu ai koi tongan political party ki mood sendana stage studio da sigi discussion si yaw bolai koi mangda in terms of lakhs viewer mayam lai I quite rationally go in people will come to just who is right, who is wrong. I do not talk to women. I do some son of Portuguese. Achumbase. See, state interests, hard to interest in the interest of the every stakeholders. I do interest at Tumasupotoxi hierarchy. Quite mindset, say, Katan Sum Topometer. I do not, I am compelled to say something. Okay. Answer to kumtring ada iwari masama ningsing na yabo ngasige koi naw santa na harpa agi sunupi bema tilotama na harpa sa isida yam tena to se ke ko ramayan wari koi loin khang ram si sagat ma pune ngasi bhau lat nari sita du sagat ma be mani hai ko rabon ga tawna lan sok na ru sita urang kare a pu ru de amuk ma udhar tawre pore tawre atakiti coronation tawre lebak sasun tawre tawra kandu da ai le baksi bu kamai tori gana koisa satal ma pi hong to ga lon sum koisa sapatu da dobi ngi le sangur ga dobi tu na ba ai u ram ro poi ning bro nang pang sa tu pangang nang ba pang to to ai ya poi ning bro nu pi nang ai si bu ram na tha ma rai nu ubra ba madu ya roi ai na ram ta ha ga dum sat khiap at CNC ram da di ka su lai te ba ko adu ga adu da lai ba wakal awon ba na tra ga allegation charges sting na pun mak to madu kong na la bagi tamukta agni parikha di tawa okay sida ai direct question di laksara ka aduna satn haira iba panelist amani kai kumna jari ba gi sanupi naun pa panelist ani haira iba sina sida phamma kan sadn wari si khangni nijing hale sida pandena September ki tarikh 1 da laga join tawra tarikh ani to talk about Manipur University ki registrar matam du ki Professor Sam Kishore nu talk about order se with effect from 2nd August thamagi suti grant tawre haibane thamagi suti grant tawre na haibase August ani de horga August kunthama thoi bawda 30 days in haire ko 30 days to loire kunthama thoi September ga ma da mala part of his duty ko aduna tabak karu makalla matagi maunda suti grant tawre si yaute aduna maram moituna se master join toro base magi duty ki saruk amane aduna mama sala ma join tore bisi wona join tore suti gi matungina adu hoje rajna su habire tu ngarang makta da NTV live kano to TV tu da hangba ka da mana is part of my duty agi suti se kuntra ma thoi to loitana ai sun manipur da thongare agi joining report on duty ai thaga sare maka ta base kramai tongni haiba ka do na whatever decision taken by the higher of madu I want to binding adu nai suti legadra le rodra haiba se it is too early to say at this particular point of time adu high bako suti loghi badu su August ki tarikh ani dani suti loghi baram si education council ak padagi loghi basu yam maram oiduni karigam education ngasi su leram taragadi September ki tarikh amadu join tawidra council lakta ba se ho education manung da suti lore suti si mayam su yam piningi am lohani adu mana suti lo ba haiba to tangai fataba circumstantial compulsion amata my loaning borok so I som dagi suma suti pining be wakalam lei ki abako aduna maram oitna ICT minister ka I direct wari sanara kan phamin kan leriba problems sumai tokse haibani hauji kai khoida leriba mindset na kari wai kebo pikraba stage that thoi ba nightmare mayam se
so problem mayam singsna koi every single cell moment koi potha bong khangdana nightmare am the lady na sidai is emi ugi othok si so one of them aduna bong jule August aduna ma se September ki tarikh ma mala join tawra re ko adu ma su sakra su ya tum hairi ad city normal part of his duty tawbu pone ba sidai sita kadai de ki question of the tasu ben tok selip news adu kari ki tawroi to no as a part of magi tarik tara taruk ta ko tarik tara taruk ta numit humni sumna yam hectic discussion tawre ga university community ga manipur government na adu da sai minister ke president preside tawre har ga adagi ada union government represent tawdana joint secretary du yaure ga mayam du family ga wari sare manipur government so higher and technical education ke secretary ko commissioner dilip yaudana family shoi taunare point rate ka ki taunare memorandum of agreement shoi taunare okay tare tu gi manung da yauri ba mari su ba di ya ba close se masai se da inquiry gi matam se mase mahak su ti da lai gani aluga hai ba inquiry se mase gi report ha ga pa da gi action taken puna maksing se loina preferably within 15 days aduna adu su ti da lai ni hai ba ne ba ko adu su hai re adagi plus leading it tanja se sida ko 16 da memorandum of agreement soi tor ba matung da 16 to makta da reaffirm to ba adugumba aron ba document ma university community ne thado ba confidential hire ga adu ba ozan hoji ki 15 days habi ki bududi kanogi kogi inquiry ki duration 15 days habi nati oja kogi tarik tara threat ki order amagi matung inadi 1 month ki duration oini habi he was granted leave up to 31st of August this is a fact August ki tari ani dagi kunthra ma thopa wala suti ma lagi he was granted leave up to 31st of August this is fact simen yena bi yaad rehtan ko adu order se tarik tara tare thopa order ne August ki tarik tara tare tarik tara so ai haidar ki kya tara tare te thoibo order se masi ki di de yauri ba se inquiry ki manung si mak suti da lagani aduga inquiry kan odu ki matungina any action taken report puna magloi thagalaga tohum to ko thau puna mak to se masi preferably within 15 days every 15 days kakti manung loi loi silu haiba nate so aisu yar kya adu tawta di mana September ki tarik amada sidai sta joining report tawba sai sita nang di lip ta lei hisi karam authority na haidori kya ba karam document na haidori kya ba mana laga September ki tarik amada join tawba matam du da di dead back tawre ka Indra ki Dorendra sit haiba professor Dorendra sit nauna ano balai ba bc in charge na khudak da amadu lokthog hapsil liba misina tari kuntra se dead back tawre ga ma la ba tung thoya ba order se adai du the copy to har ga di hapsil ba but he was not given the proper information ko adu phang de ba adu tari kuma thoida han gi registrar in charge m samkishor na tha gi ba ko gi order hai tare office order gi copy amadi ap pandey da chali dano ap pandey da chali bo copy city 2nd of August gi na numit kuntrani ki suti pire hai ba adu kaptane kuntrani hai je 31st August to oiramni na no wanda ma join to ba sam kishor ki koi letter tarik ko kunthra ma thoisi to loi phajana dum iraga lere anga sai gi khoi gi musa muta ga yana ki ba wafam tarik tara tukta yana ki ba wafam ga si loi palle aduga suti pigre habi wafam su ma se da palli madu ki copy doni vc pandey da chali suti pigre hai si so ba but suti ru tarik ya da loi ge hai bi ne ba in hai se suti di maunu phangbi suti se tari kuntra ma thoi lo ya okay aduna tari wanda ma join tor bana tari wanda ma join tor ba se masi ki matung sai sai university le puna mak se everything loin on tho me okay kari ki tam to on tho ge bu mapandana memorandum of agreement ko central ga ozana haibi ningi se magi hanagi tham gi suti du da हुजी की 15 days से कवर तो करे है भी नहीं है प्रोजेक्ट 15 days कवर तो सुटी की अब होजे फाउ द इंक्वायरी से स्टार्ट होद्रे बने तारीख निपान इंक्वायरी होद्रे को इंक्वायरी होद्रे अदन इंक्वायरी लोद्री बोक्ति मान लिप्त लेगे तने हैव ऑप्शन सुपर इंक्वायरी होद्रे बतो मरम होइना इ लाइव नि कदो इस थक देगे सुमा ngरang नि कनो तो खुमी को अदा को की एनटीवी लाइव का टेलीविजन खुमे बको इंक्वायरी होद्रे बतो मरम होइना कदो तौने ब खंगे सुमा दम खुमी ओके अदुगा करी डिसीजन लो तो व्हाटएवर डिसीजन टेकन बाय द हायर अथॉरिटी इट इज बाइंडिंग टू मी अदु सुमा दम हाय सुकाई दे बको ओके अदो होजिक सिदai सिदा making mountain out of mo leidana sambru no sing muk sahun bagi problem mayam multiply tor ga tholi si kari gino si kari gino tholi se ma la ngasi mu ma suti mu pire ko ngasi suti mu pire professor Dorendra Sit anu ba khali ba siki restar sina magi suti se tarik yaud no pire ba tarik wanda gi hore ga inquiry ki proceeding loi ba process se loi dri ba ma suti pire hai ba adu ma se आईडी सोजोना से बीजेपी मोना लापदनो पांथे की एडवोकेट तो बगा लापदनो दि खनबि गनो अदुगा टेक्निकलिटी तो येंसि हारगति ओके पीरिबा सुति स्मसु टेक्निकल एरर नेबो
मरम दी कनो बो मणिपुर यूनिवर्सिटी एक्ट सिगी सिदैस यावरिबा चांसलर यावरिसे चांसलर ना सुटी ग्रांट तो सुंगम नमते चांसलर का मतौ सिदी only drigi convert to matam mana present or gadi ma preside tawni okay aduga hari ba executive council ki meeting tawragadi mangna madu ki chair person oini preside tawni haiba gaktane ba yawse adubu chancellor ki ayaba lawraga mag with effect from 1st of September till the end of the inquiry process suti period na torendra sin thoya ngasi thoya ba ko adu ko pisu yawi ram ba ya ngon si yawi ko si thoya si moksu technical error le ya ba du error do ai higher ro okay madam ti madu ki darkar te khun pami se solution ya aduna error le poto musu higher ro mas le ra ga to but di akhoi puna mak se nightmare o hendna to report se masi apabam ta lak sai tar ga di tarik tara tarukta ko january ba sai ki memorandum agreement ma soi to bu de yauri ba point threats dei sa kari gum da university community sina moina sei se loan confidential and thado ibo point tara mari se earlier it was 19 points ko adu bu tamla it has been reduced to 14 points only madai du the university community ki president ahum na soi tawe okay muta gi tawi musu gi tawi musa gi tawi adu ko thadore ba si su jeng bi ba ko aduna simne accordingly anu bala iba kanu sina madu gi matungina bai san si kanu si lok thok ka dong re sa lok thok ka ni lok thoe joint re sa tribe do lok thok ka dong ni lok thoe deputy re sa lok thok ka dong ni lok thoe adagi di sidal ba tin community si uthai ga dong ni adu ki points du di mamang da ha ba tare khoi ki VC in charge log da bana in charge of target is ki conditions si ya ga da ne habi wafum already open da tham graban open the tie that is confidential yang habi wafum si se mana ya jaga da ne habi wafum si musa mutana su hana dum hai gi bidele what is musa what is muta what is musu okay si competent authority re ba VC Pandey lok thok da bani haidra khong memorandum agreement to the haribo points se incorporate to pa magati numi humni ki hectic discussion to ko points putho ka na haribo memorandum agreement se tari jaw se kun ma tho yahon ba dikai doke okay oda santa please respond la li nasai ge khoi gi bi ma tilo ta ma hai bi do ai di Pandey innocent oi hai ba nati ba okay Pandey innocent oi hai ba nati ba ina di lali di hui ngau di hui bu thi bai du ne ba kana na Pandey ha ke ba ai sa di na ha pa ne ba moina phajana mangon da bit tau di ba moina aduna lali di Pandey su lali to woda bu akoi mapu du ne na lali hai ba ne ba ina di mapu du di kana no ngasi gi mani bharat ta lai ba university myam irang ne le ba se akoi gi synchronize do no hona ri ba JNU da hona ri ba Jadavpur da hona ri ba atai kano da Mumbai da hona ri ba myam sine to ri jadun masi gi mapu di kana no hai matam da ngasi gi ND gi sarkar masi bu luching ba BJP gi adu masi bu luching ba da chauna lo ri ba makoi gi akoi gi minister oi ri ba ISRD gi makoi loina maksi masi la le ba marum di moina phajana Pandey da bip to di ba Pandey di makoi numui maru ne moina kausal la si to ro na aduna Pandey se akoi si na ri ba akoi kamu se masi da akoi na akoi gi yam na kan ba akoi gi keno to botai ba ana Pandey su lali kai dang da lali maram di ma ju loina makhanga bane ba si mya je ma ju ma gi hayarap ta akoi hang di ba ma na di hari ba ma gi mathak ki akoi gi kano duna tawro khuding to ma ya ne da makoi je wari di sanaraga ma pau phaudong na handa ba mali ba adu masi da aron ba game plan am le ra hai ba sine ba koina manipur da generation ama akoi mai masing tamanda ba mangan ba sine ba moina pami je mani ke nem tam da koina sahi ma natra tha manga tar mang tam da koi manipur da gi mapa da lai tam sat ka do ba adagi manipur da akoi gi pass tor akoi gi ma ki civil services ki bega tha ga to ka am mang ka do na masi di akoi gi manipur bu ta sena ngasi gi center da ri ba BJP gi nalusi bi ni sarkar sina koi tasi na to gen to thabak ne ai di logje okay center da ri ba BJP gi la ya na to gen to bani sai pa phang da gi mami ma tai ha ba gi wafum tak piri to adai do da kari happening state ki role so tum logum di thoi edu state ki oina di hojik lai riba facts miam da khangan nabagi maroina BJP ki market ju thambiri facts sini or da si khangu mathok dai live na maram kari no hangadu ne maram kari no habi point me am pothok na takpiri adu tasena du hojik miam na taliba dimana ma aduga lengak na puthoi ba fact na ma so is the khen bagi discrepancy ma lebani na so is da koi center na only mana toning put torian lobby duri bra maduda state lenga na miam ge sentiment sini have se defend to bangam dren kham bi duri bra kama yung bi matang sida ai kano ne kano tam panjan ngi yam nungai jai ngasi khoi gi yamna fingertips da MU gi issue ji thambi raba BJP gi panelist na
ngasi akhoi gi ifam da wahai myam ama thambi base technical myam ama thambi base akhoi masi akhoi enlightenment ni hai tare adubu aina haijaning ba point amadi matang sida khoi gi but chana ba haibaga haitabaga ani thengai nei haibe phibam duni khoi tawjadori je maramdi kai ro haraga akhoi technical ju yengi yengda basu nate as a layman as an observer and as a politician technical hai di yenga bani yengju yengi adagi technically there is lots of chaos in the process number 1 secondly hojik lai riba system se sida akhoi as a manipuri as a citizen amai oina yengse hairaga su id locality do chawrak pa macha mo oibani na yam emotional attachment am su lei mafam du ga loina na aduna MUC अखोइना सागरना बो होनारक मतमदा अखोइगी केंद्रगी अहलमन सिंगना ममिंग बनबा तारगदी अखोइगी फॉर्मर ऑपोजिशन लीडर ओइरंबा पाउंजोय होय करी होय मयाम सिना तौरगा याम वाना होनरखिबगी एटमॉस्फियर अदगी शानिंगाई लेतदना कनोदा थिगादार ओक्रम चावै मनाक चलगा बिल्डिंग अमदा साबियु गाइना हाइरगा दुम कंस्ट्रक्शन हौगिबा खोथिबा मसगी वरि म्याम अमा अखोइ केंद्र गोइना दि अखोइगी केंद्रगी फार्मर म्याम अमना मामागी हिंगोन का थोकलगा लहु लबुक का थोकलगा यूनिवर्सिटी लिंखल हंगी बगी अखोइदा अचौबा सिगी मफमजे सिदैसिदा यामना मोंग उना उसनद्रगा अदुइसु हाइबगी वाहिदा नेटलगा चटनबगी फिबम अमा कोइन उरकबसे अखोइदी याम इमोशनल ओएबा मफमजे ओय तहोनिंगदे सुमाइना अखोइ याम वाना अखोइदी नुसीना मफमजी अखोइगी चिलिनाव अमगुम इमाइ पामगुम लेहलिबा जगा देबा अदुना हजकी लैरिबा जगा से सिदा हजकी हाइबिरिबा पॉइंट तो मखोइना जथरा इबा थबकसे नोइंगली कवर अप तौरगा स्टेट ना लौदबा रोल जो अखोइ लौद्रे हाना हाइनिंगी मरमदी MOU दा दुक चाउना फजना एग्रीमेंट अमा लेना करे होय point plus minus तो बाहर बदुदी मधुना हायेंग लास्ट हेयरिंग निमित्त मोय एडप्ट तौना जबा याय कसु गाइदे अखोइ शिफा सोफार शिफाव पामी अजु मोय जो कॉन्फिडेंशियल लेन थमजबनी ड्राफ्ट पेपर दु मोय पब्लिसाइज तौबना ट्री पब्लिक त तौरगा मोयना अननेसेसरी इशू सागत पसुना ट्री लाइक दिस इज व्हाट वी वांट अखोइ मतम द अखोइ टेंशन दन होड्रगा सु हाइबे याय अदुगा ngасai के क्वेश्चन अमा थंबीबा मुसा मुटा मुसु कनानो अखोइ मसक खंगदे हाइबा वाहि सिसु फते मरमदि कगिनो दा every university has such an organization लेबो लोइना मक्ता अदुगा मखोइ जी स्टूडेंट वेलफेयर की दमक डिस्कस तौनबनी अदु स्टूडेंट एटमॉस्फेयर द एकेडमिकली सोइगदबा एकेडमिक डिस्कशन तौसी यादबा एकेडमिक मीटिंग तौदबा अदुगा हॉल तौदबा अदुगनबा बीसी अमा मणिपुर द मिसगाइड तौदोरे हाइबजी उरकपदगी सिगुम ग्रुप खरना हौगतलगा मोहिना मोइगी वोकल ओइना तौरकपदा पब्लिक नसु उरकअगा ए यारेना सिगी मान हाइ चुमिना पब्लिक हाना यावरमदे यावरमदबदु यावसलए अदगी अखोइ लोकल लाइट्स मयाम अमसु यावसलए अदु मियामना हाइबजे पुलिस डिपार्टमेंट हाइनबम लेबा ए भाई नंगना सिमी फा चलीसे रिएक्शन लेते होरेन खंगनी होरेन लॉकअप मनुंगदने खोंग थिलगा मी संगुम लाबा थादोपियोना अदुइदिने मसिल मारान इरै इरैरमरोय खन्नगिसिको अदु नत्रबा मारान लेबनी हाइनबा याउरियबा मोय डिपार्टमेंट दसु इन द सेम केस शीगी इशू सिनेबा लाइक पांडे इफ ही इज टोटली इनोसेंट अखोय केदोबई तमदे जस्टिफाई तौबंगा मोइदोइनो अखोइ तुमिना लेरगा ए तौजसनु मसिदे सेल्फ इंटरेस्टेड ओइबा वेस्टेड इंटरेस्टेड ओइबा टीचर्स यूनियन गुम्बा स्टूडेंट यूनियन गुम्बा ना मोइगी इंटरेस्ट फंगदबगी पक्तौ तौबो ओइरमबे आइ खलगम बयायबा अदुबु today we have seen something there is allegation adudi until unless the allegation has proof innocent to somebody adu itaragadi state nasu yare center nasu yare mayam ama yanare investigation tawsena chancellor approval pire chancellor will look after the university in the absence hainare adu itaragadi sida why he was in such a hasty to react sini aina pandiji gi mafam dhagni wafam di and मागे पर्सनल इगोइस्टिक प्रॉब्लम मैम अमा सबसाइड तौना नाकन थंबीरगा इन द इंटरेस्ट ऑफ द फ्यूचर ऑफ मणिपुर को जनरेशन याम एकेडमिक एटमॉस्फेयर अमा मणिपुर द लागनबदा आईडी मागी इगो खरसु कैंसिल तो होनिंगी माइनस तो होनिंगी अदुगा हौजिक मागी गवर्नमेंट नि मागी पॉलिटिकल लिंक मैम अमा मागी हेरार्की मैम नैनरी को ओइजसनो लेट व्हाटसोएवर माय पर्सनल प्रॉब्लम नि अदुना पर्सनल कई हाइनी माय बेनिफिट नि अदु लेजसनो कसुं काइदे मी अममंगी रीच आउट नेबको अदु तारगसु अखोइगे मणिपुर की इंटरेस्ट दी हौजिकती एकेडमिक कैरियर दा 80-90 डेज मांगझलक 100 डेज मांगझलक दोरबसी दी याम किनिंगाई नि आई डोंट नो व्हाट विल हैपन टुमारो आल्सो बिकॉज़ मोहोइंग असि मीटिंग तौरगा हायेंग अतोपा सेशन खरा रिज्यूम तौबा याय हाइबगी कनो लेटर खरा सु अखोइना सोशल मीडिया दा उबा फंगेबा
adu taragadi I'm really totally unaware what will happen tomorrow adu hojikta angang khare exam haidokpagi haraure mama mapa mayam amadi masa admission tawruna ba haidi akoi IS officer ohenge medical thahange adagi engineering chalange navy tawonge khanba thousands of parents are there adu mohoi mayam do hojikti loina help tawraga angangi magi mark sheet tu phangdabana maram oidana student career di mark sheet is the basic important adu phangdabana maram oidana moi publish tawba ngamdre angang singdu puthokpa ngamdre career sembi bangamdre adu chahi ama mioi bagi punchi da chahi ama satram gi punchi da mangau bai jai mai pan su dum angang oi da haibi ko he no academic career manghang nu ma gi amdu su prekha do phamune pasang tawga su noi namana ba marakta leitha hordi nuai roi haibi ri ne ba adu main tawdana handa ka sumam chawba mangan ba se masi technical error mayam asi akoi ball huna taragadi there will be never ending aduna masi ki balls hai let's stop throwing balls to each other okay good aduga let's come to a solution let Mr. Pandey also have some patience in him aduga stage the investigate tau se hariba 8 September the investigation how se hariba committee se let them do a very independent type of investigation okay adu tauraga magi 15 days period ba se masu koiba leira aba matamda mana yamna prospectful oiba thabak tongning ma mayam ama leiram ba yai makutti free ani ada why immediately he come back and he want to act very like a very dutiful VC in such a short tenure okay adu ma adu utkadabugi sharupudi man telaba matam sida mana cooperation piraga let the finding be done if he is innocent let him prove innocent akoi kaisum bera leke if he is innocent akoi hojik langi ba mayam sida koina condemn tawba yae ba you have spoiled Manipur atmosphere sadra gi kere hali se Mr. Pandey oiram re noini haidana musu mutta musa mayam ji public na makhoi da achau penalty pi ba yae ba adabu so far nobody has been proved guilty aduna sigi je allegation ama lairabadi let him prove it okay aduni koina thamjani wafam so why he is in such a hurry why he is in such a hurry like understanding line re hierarchy ko is good but hujik the understanding lai re ba state government ga kano understanding lai re ba union mayam agitating groups ge understanding lai re ba understanding do adu dai stand do bi usine na hajani adu finding understanding agreement am MOA am leina grabni na madu da stand do matuk ta habni leinari bedu su center akogi MHRD gani adu state government yori bani adu ga hari ba akogi MU community ki kangu sing marta understanding am agreement am chancellor khalai he cannot be very innocent like aduna innocent oram targadi if he is innocent when thaja balai targadi kari gi damakta am hastily how ki bese dongi tarik amada ai mu resume tawri haiduna halaiba kari no max under prop ta leiba misek amani haibase tarik 13 ki memorandum of agreement duna khangabane duga tarik 13 ki center gi MSRD gi order do suno aduma make sing takchara bani madugi copy sing su direct copy na trago tongan ba order sing madugi copy sing magi manakta selibani maramduna he is under prop masi prop ge makha daliba magi mathak thijali haibase khangna khangna kari gi damakta sum makhal gi step se lokhal ibno haibani kari gumi innocent oi targadi why he is not keeping quiet on the no brem tological break am thonja game picnic meng ta no lebi welcome back to Ningbir manu hunani a 360 degree analysis of news and events will be rajrong thongbam manu huna tanga si khana jerme basi mege tarik kuntra dagi numit marifu mangani chumna Manipur University asi dagi VC Professor Pandey bulok tho haiduna shutdown toru matungda haukiba August ki tarik kulumdoi dagi university si amu normal sida halaktana amu hangdoktana mahiru singi result na singba haidokpa haure numit tara mathuni hela matung sida September ki tarik amma sida amu VC Pandey na ai halae suti dagi haidana amu lakthorpa dagi ha negi film do amu laktora habagi nunang badui matang da tonga political amadi social miyam gi reaction lai basik matang de matang question se uzati kendal lakchage 85 days ki agitation ni adu shutdown oramini tarik kulum doi dagi resume tawre ha negi normal sida amu hale tarik 1 da amu ai hale haidon lakthorpa VC Pandey ai hale hoje ko mok suti dagi haibasena amu han irang do mo halak na bagi macha am oiri maramudana swai sida VC Pandey masan ju khangjari bani he is under prop ma je prop ke makhad lai bani aduga HRD ministry ki under secretary na tarik 13 ta thokiba August ki tarik 13 ta thokiba order mugi matung inasu maduda palli basi tarik 13 ta gi horaga hai riba inquiry committee fact finding committee gi report se tarik 13 August ta gi horaga mathang thagi habadi set magi tarik 13 phobase tha ma ji manung da report se submit tagodam habani it means fact finding committee do magi mathau haudaba targa su magi tenure haga timing do already numitu dagi haugare haina lobu tabani maramudana prop haudri inquiry haudri haidona ai suti lori haidona halakpani habadudi ada ida yadong mandi kari habani goza asi koina tasengna yamna sincere oina honest oina university ki problem koi in the interest of the students community
tausi haragati khoi sincere oiba honest oiba changi aduga sai sai na tang remind ton wa pham amale megi tari kun tha dagi solon jin kre aduna sei university to strike taw ra adu dagi strike taw dagi ti madu satra ki taman kanu du waja singna adi mutana mukhanare khanara kan mo gi moina taw ba strike maram sai haitana visitor da rashtrapati da mo gi se representation ma thare representation ma thadana segi inquiry committee me sembe re hareraga masigi ne bukta ticket piu hare sai bausi tum free flow sali ko so lonjin gra bauta adum sali habo adu gati khara leiraga sum khara tension se sum wakhanar padagiti are masi koi gi bema tula tama gi yum maya te thoi pa university ni adu golen khalak pagi wari watai haiba kadu da manipur people's party gi matam du gi kanu da manipur university likat sagi pagi yamna nusi wari so dum leirim maduda yamna wana ko na sagi mayam su lei ningjing patai khoi su adum kanu sing tu loina ma goji vividly khoi da madu kanu tu ure aina hangjiningi ti tarik kun chamak ta so si lonsil laga strike to ki batagina se tarik tara tarukta hariba memorandum agreement jana base sibau gi manung da strike ki course tawri ba agitation ki course se kadai da lai thok lesin to na mong hong ko sakhar ga habi history se masi koi na discussion yaw matam to loin khang dong na maram de kano bu honorable minister na maram de basically I started my career from teaching profession so Manipur University da leba professor manga tara de gi sat singate adu le me ba sing su marum pang sing koi contemporary wa ba ka do sing yaw bani na adu mai to na isat na wari watai sana ya ada de musu ama di muta musa ga de ka sana te ko sa ba sina kari hai ge bo no akoi rashtrapati da de visitor da koi pigi ba do adum pigi ba wani akoi masai se probe to su pamte inquiry to su pamte sung pamte he should be removed immediately until and unless he is removed from his vice chancellorship akoi di masiti su ya ro hai do khre okay ada de muta da ina hai ba adu odi kari no no ta tara trukta meeting ma to re hai re ga hari ba musu no to ba si chu mi hai dana rashtrapati to no inquiry committee me sempiu hai dana tharu bu di kari no madu matam do hogre ujite koi kanim khangde ai khoi na ne bisi ri bo pande se khoi no ben tawre ma se se song chang ba yaro si strike mo do hogai ni ko ma sei haijin me wana te ko ta se na ma sei sa hogde le baw gi kan se ma se gi twist ko curve mayam lai se tin ye bam sang tapna wari sum la kana koi sung ya yaro haram ba sidagi level base koi gi so tim mama ai sa yaw jar ga honorable minister gi ma gi leadership ma kha satna aisha di minister wona asia di minister una badul so ko asia di minister ta hayaba mase ko na paiba sarkar ni ko gi matam ni haidana ko na mission khaina na thabuk to budi yaro maram di manipur university se chronic ko balaina amna na re ba adu bo ta taikra to te jana khar matung da ai hai jong tabi ko am ta ai hai jong tabi ko ba adu ai hai se ta dra ga di adu na leading question to ra ne ba adu no ona taina na leading question to ga sa khar ne ba okay adu audience se dor se khar tabi ko ba natra ga ngang na roi ser ga to lo re ga su kai ti maram di kari no bo sumai to no twist to kre adu de yam wana them na ko na to kan da hanjilanjin adu bo maya direct lok thok pati ya ai ko de mun haina bani na proximity mathok ta ha ba inquiry committee se sembe yar wai sim na hai bane ba university community na hai bane ba ya na bagi independent inquiry committee sembe you have no da nothing community nothing you are wrong you are absolutely wrong independent inquiry committee sembe you have no adu hai no inquiry fact finding committee sembe matam da sum ko ni ya ge da ba independent when you have khatne ho ja inquiry committee me sembe wai se no not departmental inquiry please don't disturb me ai hai song to present ta ko adong taranda dum hai ro yani ko ai de ba ai ka tong ai do wai da sungang de aduga documentary support daw to bua sungang de this is my nature this is my life independent inquiry committee hai ba do khoi di du lo roi ma changan ba sung ya yo ma na lo tho wan telen unless ma remove to de di manipur university se sung tong to ya ro hai ba mai tha ne su hai ba hairam yoja responsible professor inquiry amadi mathok tai inquiry to dana ma se guilty oi hai ba se proof to dana ka ma ma bo remove to dana hai ba wafam lak pa de inquiry committee se restrict to rakhne mo de them dai se telen analysis a competent authority proves ma se mara le ren tra ga leite se hai tra ga di karma to allegation dur exactly every angle de adu no ma se sem ba ji yaro hai re ba yaro no ne so hairam bani yaro no ne sem ba yaro lo to mo lo tho ko do hai even ma se studio si mak ta ibe man pham se pham mer ga muta gi kanu tuna representative na ngon de kari hai ge bo akoi di strike to ma resign to ga sakitra in company ma ne resign to it is third in other way
hai ba si masama na hiring na sa famin na ka da du hai ga no hiring na ko adu ai hai ga ba sumai na ko ate please sumai no hong to hong jin taw ga lak pasina ngasi di koi punam tu them na tana si minister na anirak kaure anirak laktre ahum lak amuk su laktre matang taw na them na memorandum of agreement amada yorna memorandum khara makhai di memorandum ai pami bo khara makhai di thado patab ni usa yare thadwe memorandum under koi gi agreement am soi tong na re memorandum of agreement se tarik tra tuk se soi tong na re tarik tara tuk si ma se confidential hai tana 14 point number soi torga any senior professor who has come to take the charge of vice chancellor in charge ko adu lakpa taragadi mana ma strictly follow tong tong ne aron bam tha dore ba accordingly anu ba live dun ek tore ba mana hek resume to ba resa lok thok kan ni haira ba resa lok thoya ba okay ade join resa lok thok kan ni haira lok thoya ba sida hair sine to sen please ko adu lok thoya ba ade ki deputy resa lok thok kan ni haira lok thoya ba din committee se ma se non statutory ni uthai ro haira ba resign to ba din punamak se Dean of Sigi social sciences ga Dean of social welfare student welfare ga ani gaksina ta batai du loi loksil Hai riba register in charge M Shamkishore deputy registrar R K Jotin Singh argi joint registrar David K Jyote hai riba Mr Singh asi akhui VC Pandey ka close AD ni ma ga closely thabuk tong mirba ma ga yana bang atne habagi han dagi allegation lai rabani number 2 Dean of Environment Sciences and Dean of Student Welfare ani sisu resign to bada taw yada badi mayam chandra tahon gi bagi lai adumba ma gi close AD ne na haina ba sing ni mar maduna petitioner na complainant na judge on ek taw ya bro okay adu hai riba Mr Singh se khanta ga petition hai riba Mr Singh se petition taw hai riba Mr Singh se na retain taw ga lai tar ga independent inquiry ka I complained taw ni adu whatever decision you should take according to my wish taw ga taw ni ai na hai bi se taw ga taw ni adu na tra nang wa du longti sibu petition ta na bro So on that argument, VC Pandey halak pasi maram chaya. VC Pandey halak pasi maram sab sada bana te magi suti kutra ma thoi to lore ma join to re ngasi mu ma suti adu he is under probe ma se probe to leri under probe to leri ma se sidai sidai August ki tarik tra te ta ki terms of reference MSRD ne pig rabne ho ja terms of reference tane MSRD pite ba terms of reference tane darkar le ga di independent committee duna ma bu ko ra ma ma appear to ba yai document puna ma yang ba yai photo state lo ba yai puna ma yai ha ya ba ko तारीख तरह तुक्ता याना कि भाई MOA से हो जा तारीख तरह तरह इन टोटो MSRD ने यार है तो ईमेल थारा खराब नहीं हो जा यार ईमेल थारा खराब अदु द BC पांडे ना हला को मर चाहिए है तारा गति कराई दा लेना बा मरी नो जा सिटल रिपा मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट से दिस इज द ब्रॉड पैरामीटर विदिन व्हिच solution tong na bane badi makha da ek tor ka da executive order thok ka da se August ki tarikh kunthra bhau da thok te kunthra ma thoi bhau thok te ba kunthra du de kunthra ma thoi numi tu da kunthra du de date pack tor ga doren raji na thoya ba adu makha da ti amuk ngasi si ti amuk thok le ba tarikh kun ma thoi da tarikh kun ma thoi da M Shamkishore na already mana karik ma sa copy tha rabne ho da nang intention kai no hai bi ya ba tarikh kun ma thoi da August ki tarikh kun ma thoi da suti नुमी तरा है वाली दे ऑलरेडी एम शामकिशोर रजिस्टर इंचार्ज हान ओरम बसिना मसी ऑफिस मेमोरेंडम थोपजी कॉपी मा बीसी पांडे दे योगरबने होजा मासे मधु द करी हाई मासे ऑन लिप तले हैब से मसान विद इफेक्ट फ्रॉम 2nd of August और इन टोटो दा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन टोटो दा एमएसआरडी का पास पेरा दु पाव बा लास्ट हाई बने इन टोटो दा याना कर हैब से 2nd August की ना था नुमी कुठानी सुमने सुटी पीरे हाई बने माउंट हाई से अदु मासु याय बा अदु न माने मोदने 31st लोर को 1 द लाइ से को माउंट सुटी पीरे हाई से ओनली 1% इन यूनिवर्सिटी नो नुमी कुठानी सुटी पीबे की वापम पंद्री क्योंकि इंक्वायरी से लोरी फॉर द ऑन लिप तले हैब वापम से नो ओके नॉर्मल सीधा हलाउरा बने हो जा होजिक नॉर्मल सीधा हले होजिक नॉर्मल सी ठुकाई से कनानो नो यस बीसी पांडे एग्जैक्टली बीसी पांडे नो इट्स नॉट वन है normalcy has been broken since September 1 normalcy has been broken since September 1 अदु दे September 1 तारीख त्रा तुक तक नॉर्मल सी ठुकाई रही थी तारीख कोलम देते कि नॉर्मल सी हलक ओजा तारीख त्रा तुक ठुकाई रही थी एग्जाम के रिजल्ट नॉर्मल सी लाभ से ओजा एग्जाम की 6 सेमेस्टर की रिजल्ट होय है तना महरोय मयाम म तोमान में इंडिया की यूनिवर्सिटी सिंह दाम मेंशन बा सत पे याबगे आया बगा पिरे से ओजा ताबी द्रबर ओजा प्लीज अमना याम से मान अचौबा रान मम तौरिया पांडे ना एंटी पीपल होइबा एंटी नेशनल होइबा अमा तौरिया ओजा सादम जसके ओजा प्लीज पांडे ना एंटी नेशनल होइबा एंटी कॉन्स्टिट्यूशन होइबा अमा तौरिया मरदि मान हेक हलकपगा मान हले ना मान जाजी लोबगा मान अखोगी मुसाबजु मुताजी बेन तौरिया मसीदी कइनो है मतमदा भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ना अखोई राइट टू फ्रीडम सिना मा के आर्टिकल 19 की अखोई बी दे हाइरेबा राइट टू असेंबल बट
without arms hairieba aduga loina akoi right to form association unions hairiba masi mayokta anti constitution oiba anti national oiba mine ba koi pande si aduna masi gi loina masi cliche not only pande ngasi gi HRD ministry akoi gi ministry aduga ngasi gi AND gi lusingi ba BJP je masi ma loina kaino tawriba haibadi ma nade yes okay okay adai matungina irisisu hard and fast rule ina sumaina ban tawgadabani haibagi wari ide ayaba pirini rule se aduga hojiki akoigi CPI gi panelist na haibi badu maina article 19 Indian constitution gi clause b gi matungina yam phajana read out tawri ba I the union form to yai adubu until unless that they should not be like terror to the society haidi ju khulai pairoi dong ne habado adu moi de khulai paira cha mi ni na te na moi khulai habo kolom di paire kolom no moi khulai wai re kolom pai da phage di phabi ro ya re adu gi bhab tu la e bo hujik ti adu na hujik se khangna akhoi gi bharatiya janata party kangu di hindi de khara ngang na bani mai tiro na sungang ba se gyan ta da so ram bi ai ko adu na ka no hai ba ya ba gumraha जनता तो गुमराह तौरे मोइना इट्स सच अ बिग लाइक कई हाइनी शैडो अमन खुमजलगा थमगा अखोय मयाम सिदा टेक्निकली सी लेरे हादना टेक्निकल ngawhalga अखोय सिबु मिसअंडरस्टैंड तहोनबो होना रे अखोय दी जम जम प्रजा मोइना noi technical lainaba mayam du su loina ma cancel tawro acham praja amagi wakati karino haiba taraga di hojik lairi ba post se process se the investigation ama horamni let it do independently adagi ngasai akoi panelist na haibi ba madudai investigate to yadi haiba do the demand of this university people are to give an independent inquiry team manipulate to ba ministry dagi hand pick to ba mi mathabi rakano haiba ne ba exactly DEO ina chathai biganu it should be judicial inquiry haiba ne ba in the judicial inquiry he should not be out of station also. Why he left Imphal during those long period? Ma laigadabani shwai da hujik inquiry haurani hainare his presence is also necessary. My outradi Canada koina hanga fact finding to do no lali lande do every meeting every platform wherever discussion was on sir misunderstanding shilaire Pandeji please come to the point like nangsu yaubiru law mafam sida haidana everybody invite him he must be available if he is innocent. Why he ran away from every episode? Macha chawgera pikera he ran away from everybody, even he ran away from his university friends and colleagues. Adu taragadi why he cannot wait this 1 month and 15 days? The question is, and my earnest request is also that please Mr. Pandey please wait and have some patience in the interest of the people of the coming up future generation of Manipur. Okay, you have already wasted 85 days. Exactly. Nimit marfu mangani west to grabani adano hojik numit tara mutang normal si lakpa sita masi song yeng bangam dadana septam ge tari wanda mu halaga ai hale disturb to normal si disturb to what's man da prosini hojik miyam gi oza dalak 85 days ai sune manipur ko committee besamani ai ko khangi ibe magi wado adu su khadang phajade aduga ne aduga ai wam ga jage aduga ai 85 days no 85 days agitation to mo to za phayen khambi broja 85 days agitation to mo se phayen khambi broja madu te ba sum simpha bu ba kanu mo slow adu boja no min marfu mangani agitation to mo bu phayen khambi broja justification da kadai da lege bu ras yong ko ngasi order mo thoe thengna biram tra ai doran rajin order mo thoe ba ngasi se thoe magi suti leram ba to his leave has been extended because he announced that he came back ma hale hadana lakho bani na hoje ma order to ba ya ba self-resume is not permitted during this duration. Suti extend tawin thoi se magi suti loi bu extend tawri hai bana tro aro thoi hai se mamang su thoke ba le re ha ba gi wapam sing pali mamang gi office memorandum ahum su palli waja sida palle ba magi suti se adu tarak ta ba gi ngasi su amu memorandum ma won bi ba suti se loi re adu na ngasi dagi horaga with effect from ngasi dagi horaga until sigi kano se inquiry process loi dir babu suti pire na suti thok tra ba ngasi se adu na takpati magi suti loi re hai bi se university authority ya ya ba si mamang da thok rabane waja adu na ne mamang gi memorandum ani palai sina maram di mamang da sumawon da intimate to gare khaman gare have with effect from ngasi dagi thoi si ba pa da bro yaw to bro yaw waja september yaw ga di mamang da thok to september 1st nati mamang da thok ba do mamang da thok no mamang da thok bi na september 1st ge hawa have na te ngasi gi na september 1st ge habne
हाइबने अदु ममांग दरि सुम लई गरे बि ओखम से पल्ली ममांग द लई गरे बा अदु लोय रे पदु मरम मोदु अमु मगा माइ सुटी से एक्सटेंड तौरे हाइबने बा अदु वर ममांग सुटी लोय गरे सि मसान इम्प्लाई तौ तब्रो सुटी लोय बदु मरम मोदुना अनऑथराइज एब्सेंस सम लई जना बा मा जॉइन तौरे रे ngasi अमु सुटी पि गरे मा स्टेशन थादो करे दैट इज अप टू हिम मा लई जगरे निको अमु सुमा ला हानिंग दने स्टेशन थादो तबै वा हाय अमु सुमा ना ला kan लेबा गिरांग रे कैदों लाई नो अमु हाय सिद लेरी मयाम से am twisted वर सि करि गिनो no adu असे करि गिनो बा अदे का तो पमना सि इंक्वायरी से during the period of inquiry until follow up taken up on the inquiry report by the competent authority preferably within 15 days magi action local position 15 days है बनी मधु भावदी मासी ऑन लिप्त लेगने है बसी तारीख 13 अगस्त यानी कि बने ओजा मरमदुना सेप्टेम्बर की तारीख अमदा आई हले हैदन लाथोप की मरम सुंगली लेते जिनो पैराग्राफ अनि से पुन नंगति यंगो रीड विद ऑल द पैराग्राफ वे पाजरो जा every sentence नति सीटे ब कोर्ट ने बा मोन पारी से कोर्ट ने बा कोर्ट तौरग लेबा हाई नंबर 4 द याउ ब डी द याउ ब दो मधु ते याना की बगी मतुंगिना हाइदना मधु ते ओनली अ फ्रेमवर्क पैरामीटर दुग मखा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर माने याबेना हाली जे कइनो सनी पैरामीटर दुग मखा ngasi एग्जीक्यूटिव ऑर्डर थोय बादु कतन वर्ग मखा एक्सटेंड तोय कदम लागतरिनो कदम लागतरिनो मखा एक्सटेंड तोय से अदु बदे मागी अगस्त की तारीख अनि द पिखि सुती तो अमु एक्सटेंड तोरे हैबने इन कंटिन्यूएशन विद अदु माई सुती अदु मामा अदु बोजा मरक सीधा अगस्त की तारीख 13 अगस्त की तारीख कुरमा तो लोय रिमाइंड तोरगे लेर बनी लोय ने रिमाइंड तोरगे लेर has got all the information all the awareness बाबा फाउंड ट्रेबा I came back राज बा फाउंड ट्रेबा को सिदा ताइत्रा तुक तो तौनरी से मसी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट ने एग्रीमेंट्स द पॉइंट रे जाव रे ओके एग्रीमेंट से मसे ब्रॉड पैरामीटर ने विदिन व्हिच एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मयाम म संगल लगदोरि ने मतु के जुदै जुदा नंबर 4 द याव डी द याव बदु ने बा अदि कुछ राज न पाबे से को मतु के मतु ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नेक्स्ट पैराडू द फॉलो तो रे मरम दे हिज लीव हैज बीन एक्सटेंडेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of September हाय रे बा मा होजी छुट्टी द लई रे बा सुटी द लाइक रेस करी जने निगाई लेरी के ओके हौजिक सु सुटी द लाइरे माना लाइसिटी मागिस करो 31 की लाम बने बा ओके अदुबु ओजा अगस्त की तारीख 13 तमा सुटी द लाइरे गदवनी हाइदन ऑलरेडी मदुद एमओए अम मिनिस्टर ग याउना साइन तौनर दुबु मा सुटी द लेते कमाय हाइदिनो कमाय लेतरनो सुमने इन प्रिंसिपल एमओए दु सना या दिनो जा एमओए दु सना गने बा एमओए दु सपोर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर म बाईपास और स जाब्रो इबो द इन पोरम पीनी हाइबस इबो पोट फंगब्रो अइना पीरब मतम तन प्रो फंगदोरि से ओके मरम दि कनो बसै से अवार्ड पुन मु लौथोंनरि बा रिपब्लिक डे ता अवार्ड लौथोबसि मा फंगब्रो हारिबो पर्टिकुलर सेरेमनी टु टेक टु द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अमना माउंट अवार्ड टु पीर कांदने मा फंगदोरि से तारीख 13 तक अदन हान फंगने ने लौथोक पोचे मदुन मा फंगबने लौ यारोय बा इट इज ओनली अ प्रिंसिपल टु की मनु तो थबक टु तौरा कांदने होजि टि थबक टु तौरे बा ही हैज बीन गिवन हिज लीव हैज बीन एक्सटेंडेड ओके फॉर्मली ही हैज गिवन द लीव अदु हान की टु फॉर्मली माउंट लौथोक पोट मने बा सिबाउदि यान से बा सिदे से कोई अननेसेसरी मारी जनर होय से बा मा कुंथा मा थोब छुट्टी लेर में से सिदे पिरिबा हिज लीव हैज बीन एक्सटेंडेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of September एजिना लोय ग्रे हब ताय हब लोय मतुंग ngasi दगे मो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मना मा कनो छुट्टी मु पिथोखरे बा अदुगा दुसु डेडलाइन जाउद्रे बा टिल ओवर दि कनो दुनिया भारी से अदु खरग कनो तोंगन खंगना से बा अदु नत सिदे सिदा पंगाई दा हाजिन नरग पगदु तौरग दी अखोय की बियोर मयाम सिंग मिसली तौबदी चुमोय बा आई पांडे के एडवोकेट ओइबगी वानते बा आइजु मणिपुर यूनिवर्सिटी से को आइगिसु बेसिकली अदु दा हरकपनिना आइजु मदु कनो से नुक्सिबसु नु पावे बा अदु लोने ना कोइ लेबु प्रॉब्लम मयाम से मसी लोने मक्रम हाइ तो सॉल्व तौगद के हाइबु वखल से चन अब पायबा इट शुड नॉट बी कन्वर्टेड टू बी अ पॉलिटिकल फाइट ओके से राजनीति की फाइट होना पॉलिटिकलाइज तौरग मसे तौम से करि किनो बा कांग्रेस पार्टी हैज कम बीजेपी ने तो कांग्रेस यूथ की प्रेसिडेंट उन लागा फिराल पायरगा तो पीउपगा तो प्रोसेशन सब का नोबडी स्पीक्स आउट एनीथिंग एल्स कोई यूथ अमो होइना साथ से एटमॉस्फेयर हमरे या दना हम बने तो चंगा ब्रो ओके अदु ते करी माहिती बा वेयर इज ऑन द डिसिप्लिनाइज तौरे तू तौरे ता तौरे व्हाट इज दिस कोई दी इशू दो अंडरस्टैंड करम संग बनी इशू दो द वेव स्टेट गवर्नमेंट ओके प्राइस इज लेवल बेस्ड कांग्रेस सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्राइस इज लेवल बेस्ड कांग्रेस यूथ कांग्रेस के एसोसिएशन सिगी मतंग सिदा कोई सेफ्रोनाइजेशन तवे हारे अदुबु एट द सेम टाइम कांग्रेस ना हारिबा इशू सिदा एडवांटेज लौना होने हाइबे की वाफम सिन एडवांटेज की वान अते इज अ प्रोलॉन्ग कनोनी सेटबैक इन द मणिपुर यूनिवर्सिटी अदुना सिदी ऑल ओवर मणिपुर इंडिया तारे मणिपुर स्टूडेंट मयाम अमा दिल्ली द लई अदु मोय मयाम सिना कोई की यूथ हाइसिदी ऑल वेव अकोई मयाम स्टडी तौनरी ने बा पॉलिटिकल वेव सिंग से अदु दा पॉलिटिकल न तब छात्र की पुरा सिदा माइथिराबा छात्र मयाम दा अवाब नंगा बा हाइबे से लेबा अमगी शोथबने बा अदुना यूथ अमा होइना अकोई की नेशनल प्रेसिडेंट दुना
what is the issue why nama khangja balak bane so that he can act further like she politicalize hi wari nati issue lai du kai phiran bai du sympathize no I can haise ge sympathizer khara na I also visited no less than 3-4 times sympathizer khara na like adu bai ai pura ka chale bai sam kanun satya ba not as spokesperson of the party I said ba ai sama ye plane se chali mayam pun ma interact tong ne ba adu ri congress la pa ne kari ki piral pai no kari ki tu thare ne congress piral pai ai haise nobody speaks about this matter no kari no sam bai so congress se piral pai ra change yar asi akoi image ut lure public interest da study tawna ba changja bani adu ga saffronization di loan na changa da sum dong na sik bane okay matam pulo ni chale politically fight to gum so have ni adu sigi issue si da adu mahirui sing issue adu bu hairiba mahirui sing issue si da lengak na kem ta tawba ngam da ba haigadra tawba tar center ki purview da lebani na adu idra khoi na state lenga na kem ta tawba ngam dra hedana maral sibu da probably state lenga na su khoi center ki lenga ka BJP nga to ebani na makhoi gi line amata da leire hana lawbadagi madugi mayokta hairiba issue dagi mayokta leiruba khodimak हाइरिबा अखोगी ngcha politically advantage lawre hana lawdori pra kamai habi oja santa masing matang de akhoi sini akhoi education je akhoi union list state list leite man concurrent list lei bane ani makta ya bane ba aduna manipur university central university ne ba ar center na loina mogi makha lei bane ba state ki sarkar sina intervention to boje atopa mong na to goda ne ba ta sin moi administration intervention to ya de ba aduna luri di central government gi HRD ministry se machine ba luri di makhoi na mathau to da badagi ne ba pande na to riba oja myam na to riba pande na hui angau ba ngasi ki issue se da any political party na wangang phom aduna yadaw gi mamim tare aduna issue om le di political parties they are free to express their wisdom adu never congress or communist or BJP or mana kano to apam haige neba there is no wrong maram di we are in a democratic country adu ngasi gi thabo sidi akoi gi democratic oiba akoi leba ase masida akoi democracy mai okta akoi lakon maram di muta se democratically khan bani musa se democratically khan bane adu makoi di bharat ki constitution ne ya ba akoi association union ne okay fair do ya mojai matam sulo salak pasida ai oja bijo ujati kenda lakcha ki tormane dum matam se puloi loram ne sai dum ngasi gi di lairam tang thabir moja matam de puloi lore ha ai ngon do feel to jabati ko hame apana mo sodum kham gi viewers sim suta besim manipur university te am fajaba solution ma state ki interest hatra ki interest puna ma ki interest to honi bai kan utlai adu bu manipur university ai ngai sai sai petuni madu chronic one nar ba mane vice chancellor bu no mena kapa registrar bu no mena kapa professor bu kanu manu section no mena kapa ga chokpa laiba mayam puna mak stage ta kanu tokdra kan da hojekti masi ai yamna di thamoi sengba apel amane mase political issue on thoi se adugi matakta ICRT su magi level based to honajari manipur ki si government or ba sri biren honorable chief minister so magi level based tum da sata kai honari adu masai si da koi puna makna koi ki concerted effort ma da afabe atmosphere am porok no hona bagi mauta ba ai koi masai langsin na leragadi ai koi bu yaning da BJP buante amu buante some opportunist kangbu singto moi du adu sigi mayok tanga opportunist ona logo do adu la du kan du tong na sigi mayok tanga opportunist ona logo do bre oja si babu development I know question na kanang khanjaninge ngasigi matam se last moment da ngasigi 85 days and so somewhat around 100 days sangjala ibe issue se but Delhi University or Punjab University or Bangladesh Yagadra Manipur University sigi se HRD na kayama thawa yogi sine na ni wa HRD na kayama thawa yogi adu hairi issue si ki mayokta ngang pa khodimak opportunist oina logo dori bra politically mileage lobne hena logo dori bra karma kanda suma makhal gi wakhal lon si leiroi dage adu ga hairi issue si political tasina loro bra ani mag yang ya wa phum atene du khwaidi maru di mahirui singi punsi kan baduni masigi punsi kan gna makta normal se metra ni halakhi pasi amuk mapung phana makatan resume ton bam de matok tari marmuduna any obstacle any interference lak pasing se lahandana balenga nasu walinga ta tari kuntra da loi gre mar kuntra ma thoida loi gre maduna wanda halak pane aduna ngasi di extend to gore haibe gi mohta kuntra ma thoida loi dore haibe se hand gi khang mutar gi kargi damta mamang da madugi order thon da haibe gi wapun haidi masigi loop hole sing se lahandana ba sing ngasi gi normal si break to ge to situation ama live se lahandana ba adumak arrange tormasu yai
तौरब लाभ लोर मतुंगदा डिफेंड तौबा नत्र मदु सेंगदोकी मोता नत्र अप इन्फॉर्मेशन दो मसीने हैना मियाम द फंगन बगी मोता ऑन द ngasi onti manu honagi thromsi matang sa lo sinjarge ngasi ke thromsi da oja tiken oja shanta amadi madam tirota malani betro ngasi ke thromsi batha happy ke onti mapung han ge damak ta huma putha chum lok cheri appreciate your joining masin ngasi ke manu honagi throm ngasi ke edition se karam to bi ko kan ber pe agane koi mail id impactvnews@gmail.com natra koi facebook page www.facebook.com/impactvmanipur da join to birga comment amadi feedback ta ber pe agane well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj signing off kurum jari